Tu ni hin episode 9 anangai khom kit nu hite. Moyo ningolang pa alung si dan thu hi asayin. Hitia ka thi dilam ane helang kalung si no ho hi pate a kana sei pi ding na hi atiin. Ke maung moyen athu sei hi speaker a kon hin abonin azata bin na hi. Moyon aza waling kang te in phone hi kila adoin azam mang ta na hi. Golang pa engineer comment hi chela hi ke chung chang thu ke sei da na hi atin ama jong hi. Window a kon hin achom lata na hi. Moyon alai na hi la ko na ko ningolang pa ahung do chamu phan hin. Elai hi ipina boldan ham. Special Force training na bol ho hi dang ma chang phat sum na dinga na za ham ati in. Golang pa in azi chu mi zo si za thei dinga na ngin na phone do a hi ate tai. Moyon in adi poi episi ami recording chu na ngai ham ati in. Golang pa hin ha gina gin ji akaza a hi ate tai. Moyon in a ha gin wang a chu na ngin na ngai theina di lampi aum hi e ati in. Golang pa in nalunga umum wa hi na saya hi le na hoi ji e. A hi le episi ana zamang go nam ti dinga na min chu na lung se na thu wa na sayin. Ana hin phat na hi ne ke hen mo sa dan ham ati in. Moyon in kalung se na ka sei dana na gelen hi chu ka sei do a hi poi ke ka hi poi atin a ke lep ta na hi. Captain yo in na o zong chu nang o hi in phone zong hi na nga a hi ati le. Moyon in hi nge ka sei di a hi tai ati in aman zong. Golang pa comment langa kun thir khat aw mi ati in. A copy in na hi le golang pa hin ipi sei zong le chung ka ta sandinga na hi sa ham. Vel iza zong hi nei da pi hi tam na het lo ham. Nei lung se na thu na sei ham na sei lo ham ka het no mi ati na hi le. Moyon in ka sei pi dinga hi tai ji chun na khot la do in ati in. Captain yo in a khot ala do phanin ama zong hi azam mang ta na hi. Sergeant choi to aloi te ni hi kheu oven aloi pa hin. Tu a chu ne het hi tam ke se hi adi e atin sergeant choi comment suma ki thum ta na hi. Khapa hin achu tile to a ko na ama zong hi sister in law ta e ko diu ham ati na hi le. Sergeant choi in ipje hi ta chui ko diu ham ama ni a ki chang hlan nai poi. Dan ho zong hi phate an zuya pha hi lom ken doctor kang hi ka dei hi e ati ta na hi. Aloi pa hin ipje ana dei lo ham ama hi doctor a hi in mel hoi ta zong a hi in sum zong tam pi a lo a hi ati in. Sergeant choi in hi zia cho ma hi ka dei lo hi ipje nu mai mel hoi ta le sum tam pi nei khanin sepe ho hi a ki ngai pi ding ham. E ho thil bol hi pata he le ama hin alungyal a khial ding a hi ati tai. Moyon in aloi ho kom hin korea akinung le deu thu hi asai na hi le. Aloi ho in captain yo to ama thu hi asai ubin moyon hi adai ta vin hi. Moyon in athu sei hi don bol lavin zinga koi koi na chi deu ham ati na hi le. Aloi ho in ki ngai han hi tu nya ki simpan ding hi tam a hi lo le zinga ki simpan ding ham ati ubin. Moyon alung hangin zingle na bonova korea na ki lewa phailam ati ta na hi. Li chi honin kamin je aboi pi in. Aman zong a BP check di ago na hi le. Kamin je in doctor song kamin ama ko ma hi ka ki zan te te ngai dan ham ati in. Doctor song in aboi na ipium ham. Ama chen na mu do ma sa pen hi lo ham ati in. Kamin je in ama ka mu le hi chepet na thil ho chu ka gyal do do jingin. A khu zong hi ki thing kit na lai ati na hi le. Doctor song in chu ti le view hi te koi to ki khial ding ham. A hi la jang jun hu to ni ki khial sa ding ham. A hi wangin ama hi athi tai. Ipi ka lo deu ham ama chi khial pi di koi ma aum hi e. Doctor hi na TV channel banga na dei dia na khial thei a hi poi. Na damwa anu ma hi le ama hi phata ana ki jan sa ding a hi ati in. Aman zon li chi hun kom hin phate a azen dingin asai ta na hi. Moyon ahung pot doi na hi le sepe ho amu phanin ama zong hi akiseli na hi le. Melzu ahungin ipi na boldan ham ati in. Moyon in ima ka bol poi ati na hi le. Melzu in thir khat na bol le. Na za cha ji ami ho he na ki mu sa nom lo dan hin ti ati in. Moyon in na chi na ding a chun ki che jing in ati na hi le. Melzu in na ki somwa le. Alpha team ma captain pa he na ki ngai pi ati in. Moyon in thir khat ka do ading na hi. Na dong ma pa in zong captain yo thil bol ta bang ho ye a bola na ato a hi in. Na ki cha ji lo ham ati na hi le. Melzu in ana to ho hi danger ta ta a hi in. A hin ko phal ngama a bola hi in ka ki cha ji e. Hi zong le chi ho sangin chun ama to chi khending hi ka ki cha zoi. Kalung se ji in ima cha zong hi ka mu poi atin anda lata na hi. Ama zong a chi phei na hi le captain yo to ki tol hanin. Ipizia lungen thei ta no ham ati na hi le. Captain yo in kalungen thei hi poi kalung boi zo a hi. Thir khat na dong inge na dong ma pa na to hi na lung boi ziam ati na hi le. Melzu in ipizia mi zo se hi tia zo thu nei do o ham. Aman zong tu a chu ei do a hi.
Sina ki tiat na he poi chen nanga ma ta gadongin ati ta na hi. Milzu in golang pa song so hi ave in koi na siya na gu dan ham atin ama zong hi pot do dia ki sa na hi le. Captain yo in koi ka se diam ka gyal lai ta a hi ati in. Seuda yong ahung chong mu pha nin na chi le na ki si dinga hi ati in. Milzu zong anung sal te te yin hi le. Seuda yong to ki su tol han ta na hi. Milzu zong hi pot do dia ki sa na hi le seuda yong ni na khamin. Golang pa in hi zi a chu na ki si dinga hi tia ka sei pi na hi ati tai. Milzu in ipiti ham pasal to kom khom chun na eng si dan ham pasal to hin roya kom khom theila ham ati in. Seuda yong in na lung han na lai dan ham ati in. Milzu in kalung hange hi di ham ni khat nai thum ve zong ka do na hi poi. Koi ma cha lo pe na zong hi tia chu na jam mang di dan ham. Na thi to ka en ru kol hi go bolin ati pi ta na hi. Golang pa ahung ding do in anui sanin. Hi chu na bor gol han dan ham ati na hi le. Milzu in nang gyal chu hi poi. Ka khut ei tu pi a che koi di me hi ka sei a hi in. A hi wangin a ma hi tin a mum zinge. Kha ve cha jong ka khot atu kha poi. Atu zong le ka da ho bo atu zi e hoi la mi ngol khat na matin a dal hata na hi. Moyen to nurse minzi in se pe ho pi tiung le hi lung le ta in avelanin. Nurse minzi in moyen hi adayin. Captain yo ahungi ati na hi le. Moyen hi aza achawalin azam ta na hi. Chom khat a lezebin a ma jong hi mung khat nin adingi na hi le. Akoma captain yo ahum chom mudo in. Ama jong hi ati zawalin hilai hi ipina borkit dan ham. Iti na ham ati na hi le. Golang pa in hilaya hi so na ko na ka uma hitai ti pi e. Chaphat ni moyon ni nurse minzi in adai a hi cho a hedo ata na hi. Golang pa in ipiti hamin na hin thep la kit dan hitam ati in. Moyon ni cho ha zo si jong hi nang mit moji a hi. Meeting ka zaw na di khat au min chi ta ngi ati na hi le. Golang pa in meeting a chu ke jong ka zaw di a hi in kelhon na hi ti ati in. Moyon nin ka num poi ka changa chi na ngi ati na hi le. Golang pa in na changa na chi a kol la ana kit num ham ati in. Moyon nin ka kit na hi le fon na him bol na ngi ati pot do di ki sa na hi le. Golang pa in ipizia ke koma ko na hi na jam do do jing ham. Kalung sit na ka sei cha yin jong na jam mangin. Tu ana ngin na lung sit na sei cha ya jong na jam mangkit. Ke hi iti na gelam tia ka do na hi poi. Nalung sunga na gel ho na sei do zin. Azaw lalin na ki sei ponte hizi a chunang hi ka dei che na hi. A hi zong le ni dang sangin tu ni chu na hoi cho me. Minute somzo lagi na ki moto hi te atin amani zong hi UN meeting a ding in a chil hon ta na hi. Chom khot a che zo hanin lampia hin bom nyau ki kam ho hi. Akita khal hon ta na hi. Moyon in ipiti dan ham ati in. Golang pa in a vele le na hi le bom cho he do phan hin. Aman zong loi ho PD ago na hi le radio signal hi amuta po na hi. Captain yo in moyon kom hin link ki ho zia bom ho hi achoma no ma hi tai. Ken ka chu na mun mun ho na hin chu dinga hi ken nang na thi sa po nge hilai mu na ko na he ka pui do ding na hi ati in. Golang pa in bom na ho hi mel chi na ding in flex na ta in. Moyon in vele zat hitam ka thi di in gari zong ni ka su si tai ati in. Golang pa in gari ni zong na su si ta zin lipstick to ana ki nu chu na ya hi le nei man sa in ati in. Aman zong thinga hin lipstick in. Helai mu na bom chu azi nin adal hatai. Moyon Indian zer sign kha ni azi nin. English pau hello mi zong dinga hi ati tai. Gari hon si pha ni na mani zong gari kha nin ahun to lanin. Moyon ning golang pa ko me nei hu do ki zing ka ki pa e ati in. Golang pa e music ko ma na dong ma pa na to hi na lungboi khala ham ta na do chu ka za e. Ansal nang ko ma ka ki do dingin asain aman ips saidan hamati le. Moyon nin ana to sangin ama to dikhending hi ka ki chazoi tia asai chu asai pi ta na hi. Golang pan ai ni la ipi ti ding ham a hi le to hi ikhan ke ding dan hitam. Korea ki leading medical team li so hi nang zona zabam ati na hi le. Moyon nin ka zaw poi nang zi a hi kom dinga hitai. Nang to hin cham khat ong khom de ka tha nu me. Kalung sit na ka saida na hita ingai dam ka thom dina dayam ati na hi le. Golang pa ingai dam thom le chun ka sanding iti na hi anham atin akista na hi. Kem alun han pha ning golang pa in ken zong roll call body ka nei chi ta nge atin. Ingen zong patient hovet di ka nei atin amani zong achi do alhan na hi le. Nurse hanin avia in asam lana chang por man ho cho mo phan hin. Anzuwan hi do ting le za cha dinga hi in ama hi la do pi theilang ka tiwali atitai. Argus gengo hungwin Mr. Zin hi ki mo pevin. Diamond hi adong vin hi le. Mr. Zin in athil koi na hi avet sa in link ki hozi in hi chizong hi asetai. Nang hwan ki han do ovin atin aba usia apita na hi.
August ageng hoi in bau si ahong do ovin na hele asunga hin diamond hi anna tapoi. Mr. Zini Korea achinum pha nin aman zonar san akimu pi in. Kadam hi eke zon len na ka zaw anga ye ati na hele. Milzu ahongin X-ray ahin aboi ima zongom poi nadam seli ati na hele. Mr. Zinin X-ray achu ibike theiding ham. Korea kalhunte le hospital le na ka kivet sa dinga hi. Hiji chum patient hosin ahin ke zon nei hyang do ovin ati ta na hi. Milzu in adan chu medic ma hi ticket ka anahung dan ham. Angol thim dan hi ham ati in. Mr. Zin alung hangin ticket nei ka ping ka tile nei ka pi diwa hi. Uniform na kya amana cha hi dana na ke saidan ham atin vo dia go na hi le. Seuda yong ahungin mung khat ni na pui do in. Patient na hi nom dan ham acha tile hoi la hi ka vo a hoi la hi ka su na pi ding ham. Na hin kho alum na nom la dinga ka bol ding ham ati na hi le. Mr. Zining ka sei khela hi bawi atin ngaidam athumin. Li chi honin a kyaulan zo mu phan hin. Ticket na ngai cha dan ham atin ama to na di hi awat do ata na hi. Zingka imbas ache di phanin Mr. Jin zong hi anato do ata na hi. Mr. Jinin diamond hoi abona akama na ba alutna. Abau se ate se na Argus ge ho api a hi. Li chi hon anga lew ahung lo phanin ba song hi ache ta na hi. Nurse sanin li chi honin boina anei dan ham ati in. Nurse minji in tu la hi ma chani akidange awan ho jong hi akilom lo lovin akiwanin. Amwaza jong hi akhiar khapoi ati ta na hi. Dr. Song in li chi hon akimu pi in. Nazinu in zonao nei vadia hitan. Alaya zona hi poi gami chana hunga na kilia the hitai ama zona munom laham ati in. Li chi honin tua hi ka kilia num poi tua ka num si kit na hi le. Doctor ta ka hi na hi mang dinga hitai ati in. Doctor Songin tirkhat bona dong inge ka min je to hi na ka abuina dan ham. Ne sepi in ken na ki thopi inge ati le. Li chi honin or sei na nge tua hi mi ki thopi na kala ki na hi le azam mang do ka kilo dinga hi in ken chi ka changa bol na nge ati ta na hi. Mr. Zin len na to ding in a chin na hi le Argus ge ngot ahong hol phan hin ama zong hi akiselin len na in ana to ta po na hi. Pasar khanin Argus konmin Mr. Zin a hol mo chu asein len na hi na to do apoi a chai chan kau ma hi in police so jong ka sei hi in hol na vin ti ati in. Argus in ama hi ka mu mu le ka chan bo bo dinga hi atin alung hang li ata na hi. Headquarter han phone na him bola bin general pa hung dia sei pha no bin. Captain yo in aloi ho kom hin kem sung ho ya bona asu thing sa dingen asayin ama hon zona to apan ta vin hi. Sergeant Choi ahung in general pa nei ho kem ahung vil na di chu ki cancer hi tai. UNI na ki mu to di wa hi ti pi. General pa ahung lon pha nin nunga nu to ko lang pa ho hi akimu pi in. Na tau thayo hi tai ti moyo ning ke pau me ten to di ago na hi le. Khate wa thomin aphanai atibin chaphanya ma jong ahung ding ke ta na hi. General pa emoyon kom hin ara VIP pa agenso ki pa thu asein na thilbo jogam sungin jong aki pha chompi atena soldo ta na hi. Moyon apodo phan hin general pa in tua hi na commander hi na hi lovin myozo pa hi na athil ka do ading ne hiwe. Yo season nang in nei don ba masa in ka chanu hi numaya na gyal lo danam ama hi na dei loham ati na hi le. Captain yo in ama hi ken ka ngai sang ta kalung si ta mi khat na hi. A hi wangin a che sa kum sagi sung hin ama hi kha ve cha numain jong ka gyal kha poi ati ta na hi. General pa na thu sei chu ka he themi atin golang pa jong hi asol do ta na hi. Moyo nen ne khau no chu thupi ta ailam ipijan hong po do hi tam ati in. Golang pa in thupi ta hi in ka khau cha cha wa ke hi e hi no do hi ta ati le. Moyo nen se pe ya ko na na no do atin te za ta in aumin. Golang pa ina hi poi achanu to ki cheng dinga ai de na ko na hi ke hi ai ki ka la hi tai ti pi. General pa myozu kom hin seo dayong to na ki mu to kit a hi in ama hi na de na lai ham ati le. Myozu in hingi ka de na lai ye ati tai. General pa in seo dayong kom in nangin la hi ta chana gyal na lai yam ati na hi le. Myozu in ke nei dongin ipisa ma thu na do ham ati in seo dayong in hingi ama hi ka de ye ati ta na hi. Myozo pa in ama sa chu ai ni ilungya lon ke bang helaham. Myozo dingyal na a chi ho hi na nga adinga na sei laham ati in. Seo dayong in don bu dia go na hi le myozo in a khamin. Amani pipi sei zon le kho ka sapoi ke na ma hi ka dal ha lo dinga hi ati in. Seo dayong in a khon hi ol chana tu pi in hi chi khon hi la pong he ati na hi le. Myozo pa in hi chi kho tu dinga chu hleng na ke sa dan ham ati in. Seo dayong in hoi lai lai ya ni sol do jong la chun ka chi ke dinga hi. Izong le hi chi khon hi la so pong he ati ta na hi.
General pa Myungju komin pulanga pot do inati Myungju hi adai na hi le Seuda yong in anzuwa ka seipi na hi talaham lungkham hi inati in chupha ni Myungju apot do ta na hi General pa inkom somthum na ka hin to na hi thilni boka deye kanu ya ho in kathupi angai ding to ka chanu in ke e zading a hi wangin tua hi ani a ka fialda na he tai nang older ka pi ho jong hi adi lo hi in ka chanu in jong ke hi e za poi nang in kachanu na long si ta ka he da hi tain to he kalunggel ka seipi ding na hi kachanu to hen na ki ngai the chen jong na ki chen the a he tai atile Seuda yong in na ta na seidan ham ati in general pa in he nge ka ta ka sei a hi wange master sergeant kha cho ka tu pa a ka nei ding ka dei poi na sepei pani na nga a Myungju company ana na to ding hi chi thu hi phatia anong ki gela ina na hung teng le na ki gel ha ngai hi kachanu to na ki khen ding ha ma hi lawa hi le ama kho tu dinga chon thing zo dinga na ki bol ding ha ma ti pi e moya nengol hang pa ko min ipizia Myungju he na dei lo dan ham ama hi mi phamo zonga hi poi ain sung background zong a hoi ati na hi le golang pa emi kha cho amel hoi ji le a background me image ana ki chen bi go dan ham ati in moya nen achu ti la Myungju hi hoi na sa thau dan ham ken ban a hoi ki ti khalawa ti pi e golang pa in lai hung in lang chi hne ki thopi ni mana se ngai poeti in moyan achi in a thau tui thali a ki thopi in Myungju hoina sa hi le pi ja na ki ngai pi la ma chu na ki ngai pi ji nga phai lam ati in golang pa in thu na tam se wale atin a kistan a hi chapang khan in pharmacy an lawa hingu in hung jam do in Captain yo in a mu phanin ipiti danam atin ama hi ahu ta na hi aman jong moyan komin ama hi damlo a hi in medic ma apui hi te atile moyo nin a kho hei lai ham a kholanga I chi nga ye ama he ka ve danin anat na hi a kho song wa aloi dang ho jong wedding a hi atitai Seuda yong ye Myungju komin apa ina ki ngai di aphat sa thu cho asai na hi le Myungju ati zawaleng ka pa hi nam athu se hi ken ngai leng ka he dinga hi ke man ga dong ingi atin apot ta na hi Captain yo to moyon zong chapang pa na khol hun han pha nin Captain yo in aloi ho a ho pi in na mo ni a sei pi ta na hi Sergeant Joyen Seuda yong komin ama to hin ka kyaw do thei te po be a chei na pe na ka kyaw bin chen na hi lai mun la dan ni na sein a hi wangi me ma I ve na hi le hi tabang kho chu poi ati ta na hi chupa nin Seuda yong in Daniel hi a hol do wa hi lai mun ho hi a hil devin a sei ta na hi moyon in chapang dam lo ho hi a ve in a ho pi na hi le kha ti ho hin a ha ma he thei po ve na hi numai khat ahong yen ama ni hi English pa ve na hin ho pi in moyon yen aman English a he e atin chapha nin chapang wana dani ase in chapang dang ho hoi layam ham bonin hilaya him puin kenjan ingi atin hi le numai nu hin nang in na jana ngai poi hilai mi ho hi athi tho tho ding ka hi bin kamathi u le ke ho dinga phazo a hi geng ho ahung jewin hilai hi mi ho ala ajiwa hi tu ni hi ke pha na hi tai ka ki tho pi de na de wa hele thir khat nei bol pi de o hi hilai muna kon hi nei pui do hlanin ati tai Daniel len Seuda yong komin hilai hi Phantom Village a hi in akhumuna mo hi galaya chaga ho ngan tabanga hi in geng wana control lo hi ama ho hin chapang ho hi ven bit ta sa nga mi ko ma akizu ji wa hi ate tai golang pa jang lai ho to kyawin alai hon thil chan ho jo sei pi ven hi le kar khana Argus ahun cho mu phanin alai ho komin na hung gangu ngai ye in nei pa hi ahung kile tai ati pi e Argus ahung phanin chapang ho ya bon vin azam ta bin hi moyon yen Argus aho pi na hi le golang pa ahungin moyon komin kanunga ki sialin ati in Argus in nang to ki mu ke ni anomi atin chibe aboli na hi le moyon yen ama to hi ne ki her kha dan hamati in golang pa yen ama hi private rai na hi ati tai aki hawlai ta ovin anu langa ko nin chapang no mai kha nin Argus se pi story na hin kap ta na hi chapang nu hin tuen po do jingoi te chance inei pe novin ati in gyang pasar kha nin moyon komin Argus se ahu do dingin ase na hi le moyon nin ama hi hu do laba ka sa dinga hi ama ka hu do a hi le mi tampi in thina atu dinga hi ate tai Captain yo in ama hi na hu do angai da utol na hi in thadi angai zong ne ken ama hi thatna ngi ati pi tai episode 9 se now hi chan hina ki chai tai